După această introducere atât de personală, ezután a személyes bevezető után mă bucur să continui tot pe plan personal. én is saját személyes síkomon szeretném folytatni. De multe ori te gândești în viață ce ai realizat. Sokszor visszanézel az életedre, és számba veszed azt, hogy mit valósítottál meg. Și este așa de bine ca să trăiești prin credință. Nagyon jó érzés hitáltal élni, Și acest proiect aici s-a făcut prin credință și va merge mai departe prin credință. ez a hely itt hitáltal jött létre, és hittel fogjuk továbbvinni. Și această primă tabără este un început, És ez az első tábor egy jó kezdet, un lucru care va fi cu siguranță o binecuvântare pentru toți care vom primi cuvântul lui Dumnezeu. és hiszem azt, hogy egy jó kiinduló pont lesz azok számára, akik elfogadják Isten igéjét. Și pentru că subiectul așa a fost ales, atracția religiilor orientale, A témát úgy választottuk meg, a început, nu am știut ce să încep cu el, a keleti vallások vonzereje, nem tudtam, hogy mit kezdjek vele, dar sper că până la urmă, când terminăm tabăra, am înțeles mesajul. de remélem, hogy mire a tábornak vége lesz, meg fogjuk érteni az üzenetet belőle. De aceea se pune problema în prima această prezentare, vrem să ne punem întrebarea, are omul nevoie de religie? Az első kérdés, ami feltevődik, az, hogy egyáltalán szüksége van az embernek a vallásra. Cine e pentru da, cine e pentru nu? Ki az, aki igent, és ki az, aki nemet mond? Hai să zicem întâi pentru da. Ki mondja azt, hogy szükség van a vallásra? Okay. Cine e pentru nu? És ki mondja azt, hogy nincsen? Ok. Cine are dreptate? Nos, kinek van igaza? Știți că în viață toate problemele sunt doar de aceea probleme că sunt confuzii. Az életben a problémák azért problémák, mert össze vagyunk zavarodva. Dacă n-am căutat apa în pustie, am avea apă destulă. Hogyha nem a pusztában keresnénk a vizet, akkor lenne elég vízünk. No? Dar dacă cauți apă în pustie, De hogyha, mergi mult poate până când vei găsi. hogyha a vizet a pusztában keressük, akkor sokáig kereshetjük, amíg megtaláljuk. Ce stă în spatele religiei? Mi van a vallások mögött? Am fost acum o săptămână la cineva acasă Egy héttel ezelőtt valakinél voltam látogatni otthon, și una din acele fete, când am început prezentarea, am întrebat fata care e prima ei nevoie. és megkérdeztem az egyik lányukat, hogy mi az első rendű szükséglete. Și fata, bine educată de părinți sau de mamă, És a lány, aki jól nevelt volt az édesanyától, zice Dumnezeu. azt mondta, hogy Isten. Mi s-a întâmplat același lucru când am fost în Asia, în Myanmar, Ez megtörtént már velem Ázsiában, Myanmarban egyszer, la începutul lunii, a hónap elején, și acolo, când am chemat în față o fată, amikor egy kislányt előre hívtam, mi-a dat același răspuns. ugyanazt a választ adta. Și așa cum m-a surprins răspunsul acesta. És engem meglepett ez a válasz. Și după aia am întrebat-o, dar de ce ai nevoie de Dumnezeu, dacă Dumnezeu e prima ta nevoie? És azt kérdeztem, hogy ha Isten az elsőrendű szükségleted, akkor egyáltalán miért van rá szükséged? Mai avea răspuns sau nu avea? Volt neki válasza erre? Mai avea răspuns, pentru că răspunsul era religios. Nem volt válasza, azért, mert a válasz, amit adott, az vallásos volt. Adică ea spune adevărul că Dumnezeu este prima nevoie, Az igazat mondta, hogy Isten az elsőrendű szükségletünk, dar nu știe de ce. de ő nem tudja, hogy miért az. Și atunci face un sens? Ce zice? És akkor van értelme annak, amit mond? O ajută sau nu o ajută? Segít rajta az valamit? De aceea să știți, eu am ajuns la concluzia că omul nu are nevoie de religie. Én arra a következtetésre jutottam, hogy az embernek nincs szüksége a vallásra. Cel confundă religia Aki összetéveszti a vallást cu o nevoie. egy szükséglettel, Care este nevoia pe care religia
trebuie să ți-o împlinească. Mi az a szükséglet, amit a vallás be kell töltsön az életünkben? Pentru că nu poți niciodată să iei ceva care să nu-ți fie o nevoie. Mert az ember soha nem vesz magához valamit, ami nem egy szükséglet számára. Pentru că viața noastră e determinată de nevoile noastre. Azért, mert az életünket a szükségleteink határozzák meg. Și nu ai încotro, nevoia trebuie împlinită. Nincs választási lehetőséged, a szükségletedet be kell töltsed. Am vreo șansă să nu beau Van nekem esélyem, hogy ne igyak vizet, când mi-e sete de mor? amikor olyan szomjas vagyok, hogy majd meghalok? Am sau n-am? Eu pot să rezist, că nu mi-a venit apa la timp. Lehet, hogy bírom egy darabig, hiszen nem jött meg a vizem időben, Am fost prea puturos să mă duc singur să-mi iau apă és lusta voltam egyedül elmenni vizért. și nu știu unde este. A uitat. E acolo? Deci, tu ești de vină. Valaki idehozta a vizemet, csak M-am elfelejtette tot átadni. gândit că fata e foarte, cum să zic, parolistă. Gondolkoztam, hogy a lány nagyon szófogadó, és akkor Chiar m-am mirat, zic, nu putea să uite de aici până acolo și înapoi. csodálkoztam, hogy innen a konyháig és vissza elfelejtette volna, hogy én vizet Și m-am kértem. uitat aici împrejur, dar acolo nu m-am uitat. Kerestem mindenhol, de az zongoráig nem néztem. Și am stat aici jos și am zis, nu, trebuie să rapt acum de sete, És azt mondtam, hogy ki kell bírjam szomjan, până vine apa. addig, amíg megjön a víz. Și eram ispitit să vorbesc pe microfon tare, să văd, mă aude undeva? És kísértve voltam, hogy mondjam be jó hangosan a mikrofonba, hogy hát, ha meghallja, akire rábíztam. Pentru că ești împins de nevoie. Azért, mert az embert hajtja a szükséglete. Simt că mor că dacă nu beau. Úgy érzem, hogy meghalok, ha nem ihatok. Și atunci, eu aș putea să beau și altceva. Ihatnék mást is, Mi-ar sătura setea. de az betöltené az szomjúságomat. Ce ar fi aia ce mi-ar sătura setea? Mivel tudnám a szomjamat oltani? Deci, haideți să vedem de ce omul este religios. Hadd nézzük meg, hogy miért vallásos az ember. Ce se ascunde în spatele religiei? Mi rejtőzik a vallás mögött? Și m-am uitat un pic pe Wikipedia Megnéztem la a o Wikipédiában statistică. egy statisztikát. Nu știu dacă e adevărată, dar sună destul de plauzibil. Nem tudom, hogy mennyire igaz, de elég szavahihetőnek tűnik. Cine sunt cei mai mulți? Că sunt peste 10.000 de religii pe pământ. Több mint 10.000 vallás van a Földön. Kik vannak a legtöbben? Care e cea mai mare grup? Melyik a legnagyobb csoport? Creștinii, să știți. A keresztények. Creștinii sunt 30,7% pe întregul pământ. A Wikipédia szerint a világon 30,7%-a az embereknek keresztény. Kik a másodikok? Acum vin musulmanii, da? Islamismul Az izlám. cu 24,9% Közel 25%. populație. Cine este a treilea grup? Az iszlám után ki a következő? Cine e al treilea grup? Ce credeți? Melyik a harmadik csoport? Cei fără religie. Azok, akik nem tekintik vallásosnak önmagukat. Și ei sunt religioși. Ez is egy vallás. Și ei au învățăturile lor, după care se orientează. Nekik is megvannak a tanításaik, amihez szabják életüket. Deci 15,6% se spune că sunt areligioși, agnostici, comuniști și așa mai departe. Az emberiség több mint 15%-a nem vallásos. Kommunisták, agnosztikusok, stb. Cine e a patra grupă? És mi a negyedik csoport? Hinduismul. A hinduk. 15%-a az emberiségnek. 15,1%. Deci toate cât sunt și fără religie. Körülbelül annyi, mint a vallás nélküliek. Și de pe acum vine budismul, És csak most jön a buddhizmus. care are doar 6,6%. A buddhisták 6,6%-át képezik a föld lakosságának. Și mai sunt religii de popor sau etnice, le-am numit eu, că n-am știut cum să traduc.
És vannak népi vallások, etnikai vallásoknak neveztem, nem tudtam, Ei hogy sunt fordítsam másként. religii așa mai specifice unui trib, unui popor. Ezek olyan vallások, amik egy-egy néptörzsnek a jellegzetes vallások. Și alte religii sunt 1,5%. És egyéb vallások teszik ki 1,5%-át a népességnek. Aceasta este așa o statistică. Ez a Wikipédia statisztikája az emberek vallásossági hovatartozásáról. Deci vedem că toată populația Pământului este religioasă. És látjuk, hogy a Föld lakosságának nagy része vallásos. Și ce se ascunde în spatele religiei? De mi rejtőzik a vallásosság mögött? Ce crede? Mit gondolunk? Ce nevoie omenească? Milyen emberi szükséglet? Care este nevoia omenească care te împinge la religie? Milyen emberi szükséglet hajtja az embert a vallás felé? Suntem la tabără, putem vorbi. Távolban vagyunk, hozzá lehet szólni. Ce credeți? Mit gondolunk? Da? A hovatartozás szükséglete. De de o parte, Igen, egyrészt. care este, poftim? Apartenență. Dar și pentru apartenență este în spatele o nevoie. De hát tartozni akarunk valahová, de emögött is egy szükséglet van. Az ismeret Cunoașterea. szükséglete. Részben. Există ceva, știți că și nevoile sunt într-un fel de piramidă, da? A szükségleteink is egy piramisszerűek, Și nevoile nu sunt cele care îți dau sens. tehát piramishoz hasonlíthatók, de nem feltétlenül értelmesek. Deci, religia, asta este ceea ce am constatat în experiența mea și cu pacienții, A betegeimmel való tapasztalatomban azt állapítottam meg, hogy a vallás religia este căutarea omului după sens în viață. az embernek az élet értelmének a kereséséből született. Este căutarea omului după sens o alegere sau o nevoie? Az ember értelem keresése egy választás, vagy pedig szükségszerűség? Ai încotro că îți trebuie sens în viață sau n-ai încotro? Van választásunk, hogy keressük az életünk értelmét, vagy pedig ez nem választható? Să știți că sensul este, cum să zic, capătul piramidei sau e ceea ce totul duce la acest lucru. A szükségleteink piramisának a csúcsán ott van az értelem. Tehát az életnek értelme kell legyen, az a legfontosabb dolog. Indiferent ce ar fi, dacă nu-ți ajungi sensul, nu ai nici o, cum să zic, viața nu este satisfăcută. Attól függetlenül, hogy mivé váltál az életben, vagy mit valósítottál meg, hogyha nem töltötted be az életed értelmét, célját, akkor nem teljesített be az, amit megvalósítottál. Deci omul trebuie să aibă sens în viață. Az embernek szüksége van egy értelemre, egy célra. Îi va satisface religia sensul. De be fogja tölteni a vallás az embernek a célját, az értelmét? Nu. Nem. De aceea religia nu e inventată de Dumnezeu. Ezért a vallást nem Isten találta ki. Credința este inventată de Dumnezeu, că aia este o nevoie, trebuie să știi cum să faci. A hitet azt igen, mert a hitre szükségünk van ahhoz, hogy tudjuk, hogy hogyan éljük az életünket. Împlinirea sensului este dat de Dumnezeu. Az élet értelmének betöltése ez Istentől adott. Dar religia este o, zice așa, un fake, o păcăleală care ți-ar oferi sens, dar de fapt nu are în ea sens. De a vallás maga úgy is nevezhetném, hogy egy becsapás, amiből az ember azt gondolja, hogy értelmet ad az életének, de ez nem így van. Sunteți cu mine sau nu? Egyetértünk ezzel? Da? Face sens sau sunt singur? Deci, van valaki, aki egyetért velem, vagy egyedül vagyok ezzel a véleménnyel? De aceea trebuie să se pună întrebarea, ce îl satisface pe om?
Ezért fel kell tennem a kérdést, hogy mi az, ami kielégíti az embert. Care este acel lucru care el să zică, ce fain este. Mi az, amire azt mondja az ember, hogy hát milyen jó. Ce face sens în viață ca să știi că n-ai trăit degeaba? Mi ad értelmet az életnek, hogy úgy érezzük, hogy nem éltünk hiába? Am putea spune că adevărata credință te ajută la sens. Mondhatnánk azt, hogy az igazi hit segít megtalálni az élet értelmét. Dar credința nu este sensul. De a hit nem az értelme az Religia nu életnek. poate să satisfacă sensul vieții. És a vallás nem tudja betölteni az élet értelmének a keresését. Dar oamenii caută în religie satisfacerea sensului. Mégis az emberek a vallásban keresik az életük értelmét. Sunt ei fericiți? Boldogok ők ettől? Kielégíti őket? E vreo grupă din cei câteva care am numit așa ăștia mari, e vreo grupă mai fericită ca cealaltă? Ezekből a nagy vallási csoportokból, amit felsoroltam, mondhatjuk azt, hogy valamelyik boldogabb, mint a másik? Da sau nu? Igen vagy nem? Eu sunt așa de bucuros că Dumnezeu m-a condus în viața asta de ultimii 20 de ani la cabinet și unde am fost. Én olyan boldog vagyok, hogy Isten úgy vezetett, hogy az elmúlt 20 évben a rendelőmben dolgozhattam, Să mă fi întâlnit cu tot felul de oameni religioși. és ott mindenféle vallású emberrel találkoztam. Și m-am mirat că de ce sunt religioși și bolnavi? Csodálkoztam, hogy a vallásos emberek is betegek. De ce sunt religioși și nervoși? Miért idegesek ők? De ce se luptă? Miért küzdenek, harcolnak egymással? De ce sunt violenți? Miért erőszakosak? Este o nevoie să fii violent? Van az embernek szükséglete, ez egy szükséglet, hogy erőszakos legyek? Nu există nicio nevoie să fii violent. Nem szükségszerű erőszakos lenni. Și totuși religioși sunt. És mégis a vallásos emberek is azok. Dacă nu crezi ca ei, Ha nem, o hiszel, pățești. ha nem hiszel úgy, mint ők, akkor megjárod. Nu te miră acest lucru? Nem csodálkozunk mi ezen a hozzáálláson? Da sau nu? Igen vagy nem? Să știți că 15% ăia care sunt areligioși, ăia sunt dezamăgiți de religie. Az a 15%-a a népességnek, akik nem tartják magukat vallásosnak, ők ki vannak ábrándulva a vallásból. Sau mai bine spus, de oamenii religioși. Vagy jobban mondva a vallásos emberekből. Și de aceea ei caută o alternativă. És ezért ők keresnek egy alternatívát. Și atunci zic, aici e alternativa, că acolo nu îmi împlinesc scopul. Egy másik választást. És azt mondják, hogy az a vallás, az tulajdonképpen nem tölti be az embernek a célját. Deci dacă oamenii caută să-și găsească scopul în religie, sensul vieții, Tehát, hogyha az emberek a vallásban próbálják megtalálni az élet értelmét, au înțeles despre ce este vorba sau nu au înțeles? akkor vajon megértették ők azt, hogy tulajdonképpen miről van szó, vagy nem? Au înțeles sau nu? Megértették, vagy nem értették meg? Să știți că n-au înțeles. Higgyétek el, hogy nem értették meg. Haideți să vedem dacă noi am înțeles. În ce găsește omul sensul vieții? Hadd lássuk, hogy megértettük-e mi azt, hogy miben találja meg az ember az élet értelmét. Știți ce am observat eu la cabinet? Tudjátok, hogy mit figyeltem én meg a rendelőmben? O mamă unde își găsește sensul vieții? Egy anya hol találja meg az élete értelmét? În copil. A gyermekében. Și copilul în mamă. És a gyermek az anyában. Nu este fenomenal acest lucru? Nem nagyszerű ez a dolog? E uimitor. Ez Uimitor. meglepő. Boala m-a învățat că omul, în căutarea sensului vieții, se autodistruge. De a betegség megtanította arra, hogy az ember az élet értelmének keresésében tönkreteszi önmagát. Pentru că se păcălește crezând că în copil sau în mamă își găsește împlinirea vieții. Azért, mert csalódik akkor, amikor azt gondolja, hogy a gyermekében, vagy pedig a gyermek az anyában megtalálja az élete értelmét. Și atunci când ceva nu este bine cu mama, És amikor valami nincs rendben az anyával, omul își pierde sensul. akkor az ember elveszti az élete értelmét. Devine depresiv.
depressziós lesz. Și în depresie se duce să se distrugă. És ez a depresszió tönkreteszi őt. Să știți că boala m-a învățat că omul, în căutarea sensului vieții, o caută în locul greșit. Higgyétek el, hogy a betegség megtanított, hogy az ember az élete értelmét nem jó helyen keresi. Nu există o relație mai, așa zis, dăunătoare decât mama și copilul și mama. Nem létezik ártalmasabb kapcsolat, mint az anya-gyermek kapcsolat. Nu pentru că relația ar fi fost rea. Nem azért, Adică mert a kapcsolat rossz lenne maga, sensul ei să fie bună, dar de ce nu este bună? de miért nem jó? De ce omul face ce face și nu știe cum să înainteze? Miért teszi az ember azt, amit tesz, és mégsem halad sem erre? Deci, este sensul vieții în mamă? Az anyában van az élet értelme? Da sau nu? Igen vagy nem? E sensul vieții dacă ești mamă în copil? Hogyha anya vagy, akkor a gyermeked az életed értelme? Da sau nu? Igen vagy nem? E bucurie când ești însărcinată ca mamă că ai copil? Öröm az egy anyának, amikor terhes marad, és tudja, hogy gyereke lesz? Bucurie sau nu? Öröm vagy nem? Da. Igen. Însă e sens sau nu e sens? De ez az életnek az értelme, vagy nem az? Unde este sensul? Hol van az élet értelme? Pentru că să știți, lucrurile sunt foarte aproape. Mert a dolgok nagyon közel állnak egymáshoz. Și nu știm să facem deosebire. És nem tudunk különbséget tenni. Dar când mama își pierde copilul, ce își pierde? Hogyha az anya elveszíti a gyerekét, akkor mit veszít el? Își pierde sensul. Elveszíti az értelmét. Și dacă și-a pierdut sensul, mai are ceva rost în viață sau nu mai are? És ha elveszítette az értelmét, akkor van még az életének értelme, vagy nincs? Tehát ha a gyerekét elvesztette. Să știți, asta am învățat-o din experiență. Tapasztalatból ezt tanultam. Bărbatul acesta de 80 de ani, care nu de mult a fost la mine în cabinet, Nemrég járt nálam egy 80 éves férfi, m-a impresionat cazul lui. és az ő esete meglepett. Pentru că avea multe boli Sok betegsége volt, și boli grave súlyos betegségek, și toate au fost tratate. Inima a fost operată, anevrizmul a fost operat, mindeniket kezelték, a szívét műtötték, az agyi érszükületét műtötték, și acum a ajuns la insomnie. de hozzám álmatlanság miatt jött. Acum asta ce mai operezi? Ezen mit lehet műteni? Ce mai faci cu insomnia? Mit lehet tenni az álmatlanság ellen? Nu mai poți să operezi. Ezt nem lehet megműteni. Și medicii stau așa și dau tablete. És az orvosok tehetetlenül állnak, és gyógyszereket adnak neki. De ce? Omul nu poate să doarmă. Miért nem tud az ember aludni? De ce a făcut celelalte boli? És mi okozta a többi betegségeit? Știți de ce? Tudjátok mi? În mod inconștient, el și-a căutat sensul vieții sale în mămica lui. Az okozta, hogy tudat alatt ő az édesanyjában kereste az élete értelmét. Mămica lui l-a născut tocmai în mijlocul războiului, în 44. 1944-ben született, a háború vége előtt, közepén, mondhatnám. A trebuit să fugă cu el și zice că îl ținea în față și alerga să se scape viața. Az édesanyja menekült, próbálta az életét menteni, és vitte a gyereket, aproape era să moară pe drum, és majdnem meghalt az úton, dar mama l-a scos de acolo. de az édesanyja megmentette a gyereket. Mama și-a sacrificat, așa zis, viața pentru el. Úgymond feláldozta az életét érte. La 4 ani, când a venit tata acasă din război, és 4 év múlva, amikor az apa hazajött a háborúból, vagy a fogságból, copilul care până atunci dormea în pat cu mama, acum trebuia să doarmă pe balcon. A gyerek, aki eddig az anyával aludt, ezután az erkélyen kellett aludnia. Adică l-a scos tata din patul cu mama. Mert az apa
tette őt az anya mellől az ágyból, O traumă pentru el. ami számára egy trauma volt. A uitat la 80 de ani, ține minte, la 4 ani, când a ieșit din patul lui mama. 80 évesen is emlékszik még arra a megrázkodtatásra, hogy az anya ágyából ki kellett jönnie. Și atunci, mama a murit în 77 Az édesanyja meghalt 77-ben, și înainte să moară, és mielőtt meghalt, în noaptea înainte să moară, în seara aceea, ea fiind la spital, a halála estéjén ő ott volt az édesanyja halálos ágyánál, el fiind la patul ei, a kórházban az ágyánál, deodată intră medicul și îl cheamă afară. és egyszer csak bejött az orvos, és kihívta őt a szobából. Și el iese afară și stă de vorbă cu medicul Az idős ember kiment, és szóba állt az orvossal, și medicul spune, nu mai are rost ca să intervenim în viața mamei dumneavoastră, dacă moare, sunteți de acord să o lăsăm să moară. és az orvos azt kérdezte tőle, én úgy ítélem meg a helyzetet, hogy nincs már értelme beavatkozni az édesanyja életébe. Hogyha a szíve megáll, akkor egyetért azzal, hogy ne zaklassuk, ne próbáljuk feléleszteni? Și el a zis fără să gândească, da. És a gondolkodás nélkül azt mondta, hogy igen. Și așa s-a întors la mama. Aztán visszament a betegágyhoz. Mama până atunci era inconștientă. Az édesanyja addig nem volt magánál. Deodată deschide ochii Hirtelen kinyitotta a szemét, și îl întreabă, és megkérdezte tőle, ai vorbit cu medicul? beszéltél az orvossal? Ce răspunde el? Mit mondott ő neki? Zice nu. Azt mondta, hogy nem. De ce zice nu? Miért mondott nemet? Pentru că ar fi fost următoarea întrebare, și ce ai vorbit cu el? Azért, mert a következő kérdés az lett volna, hogy igen, és mit beszéltél vele? Și a vrut să scape, să dea un răspuns, că el a decis despre viața ei. És meg akarta előzni ezt a kérdést, hiszen ő az élete fölött döntött. Și după ce i-a zis el nu, És ami után nemet mondott, ce mama a închis ochii. az édesanyja behunta a szemét, N-a mai vorbit nimic de atunci. és többé nem beszélt. Și în noaptea aceea a decedat. És azon az éjszakán meghalt. El acum, asta a fost în 1977. Ez 1977-ben történt. Câți ani l-a chinuit că a mințit-o pe mama? Hány éven keresztül kínoszta őt az a gondolat, hogy hazudott az édesanyjának? El a zis așa, Ő azt mondta, nu s-a meritat niciodată să o mint pe mama după ce ea a făcut atâta pentru mine. nem érdemelte meg édesanyám, hogy hazudjak neki, miután ő ennyit tett értem. Și bolile lui grave au început exact după moartea mamei. És a súlyos betegségei az édesanyja halála után kezdődtek. El a citit cartea pe care s-au ascultat prezentările pe care le am pe internet Meghallgatta az előadásaimat az interneten, și a zis, nu știu dacă aveți dreptate sau nu, dar problemele mele au început cu moartea mamei. és azt mondta, hogy nem tudom megítélni, hogy igaza van-e vagy nincs, de az én problémáim édesanyám halálával kezdődtek. De ce? Miért? Pentru că și-a pierdut sensul. Azért, mert elveszítette az élete A értelmét. făcut ceva care l-a dărâmat, pentru că a mințit-o pe mama care nu e vrednică să fie mințită. Valami olyat tett, amit ő nem tud elviselni. Hazudott az édesanyjának, aki nem érdemelte meg azt, hogy hazudjanak neki. Mai sunt alții care cred că mama merită să fie mințită, dar el nu este din cadrul acesta. Vannak egyes emberek, akik azt gondolják, hogy az anya megérdemli, hogy hazudjanak neki, de ő nem tartozik ezek közé. Deci nu găsim sensul nici în copil, nici în mamă. Tehát az életünk értelmét nem a gyerekben találjuk, és nem az anyában sem. Îl găsim în soț sau în soție. De megtaláljuk azt a férj a feleségében, vagy a feleség a férjében? Da sau nu? Igen vagy nem? Ha nagyon akarjuk, igen, azt mondja valaki. Eu? Eroarea e mare. Nagy a tévedés. Dar e bine când am așa multe cazuri De sok esetem van, în care se vede că nu poți să-ți găsești sensul în soț sau în soție. amiből látom, hogy az életed értelmét nem találod meg a férjedben vagy a feleségedben. Dar s-ar părea că până când n-ai făcut experiența, să crezi acel lucru. De lehetséges, hogy amíg nem tapasztaltad meg, addig elhiszed ezt. Poți să-ți găsești sensul vieții în succes?
Megtalálod az élet értelmét a sikerben? Am mulți pacienți care, pentru că n-au succes în viață, sunt doborâți. Sok betegen van, akik azért szenvednek, mert nem sikeresek az életben. Îți dă sens să fii faimos? Cunoscut? Értelmet ad az életednek az, hogy híres legyél, vagy sokan ismerjenek? Dă sens acest lucru? Ad értelmet az az életednek? Da sau nu? Igen vagy nem? Poate pentru unii, Lehet, hogy egyeseknek igen. și apoi după famozitatea lor se întâmplă ceva și atunci ce se întâmplă? Și-au piers sensul. De mi van akkor, hogyha egy darabig híres voltál, és egyből hanyatlik az érdeklődés irántad, akkor elveszted az életed értelmét? Știți că ăia care te laudă astăzi, mâine te scuipă. Mert lehetséges, hogy azok, akik ma dicsérnek, holnap leköpnek. Așa că nu-i bine să fii faimos. Ezért nem jó híres lenni. Sau față de cine? De ki iránt akarsz, vagy kiért akarsz híres lenni? Dacă ești un bob de nisip și te laudă 1.000.000 de alte boabe de nisip, cu ce te face mai mare? Ha egy homokszem vagyunk, és 1 millió más homokszem dicsér minket, mennyivel tesz az minket nagyobbá? Cu ce? Mivel tesz minket nagyobbá? Sunt doar boabe de nisip, nu? Annyi sok hozzánk hasonló homokszem van. Și dacă ești faimos în fața lor, És hogyha híres vagy te közöttük, mit ér az? tu poți să stai în impresia aceea că îți merge bine, Adhatja neked azt az illúziót, hogy jól van dolgod, tehát hogy jó ez neked, dar când ți se duce faima, de amikor a hírességet csökken, se dovedește că n-a fost sens în ea. akkor megbizonyosodsz arról, hogy nem ez volt az életed értelme. Există sens în sănătate? Adhat értelmet az életünknek az egészség? Da sau nu? Igen vagy nem? Face sănătatea sens? Értelmet ad az életnek az egészség? Există sens în sănătate sau nu există? Van értelme annak, hogy egészségesek legyünk, vagy nincs? Știți că mulți pacienți spun, sănătatea e cel mai important lucru. Sok betegem azt mondja, hogy számukra az egészség a legfontosabb Și dacă dolog. sănătatea ar fi cel mai important lucru, iată să fie sensul vieții. És hogyha az lenne csak ugyan a legfontosabb dolog, akkor az lenne az élet értelme. E sănătatea sens? Az egészség az életünk értelme? Nu poate să fie sens. Nem lehet az. Dar să știți că oamenii sunt foarte particulari. Să facă gimnastica lor, să mănânce, ceea ce nu e rău. Dar trebuie să știm că nu face sens. Higgyük el, hogy nagyon sok ember nagyon sokat tesz a saját egészségéért. Diétázik, tornászik, megpróbál jó szokásokat kialakítani, de mégsem ez az élet értelme. În a avea sau în a fi, face sens? Az életünk értelme abban van, hogy valakik vagyunk, vagy rendelkezünk valamivel. Știți că unii zic, în a avea nu face sens, dar în a fi face sens. Van, aki azt mondja, hogy az, hogy van neked valamid, annak nincs értelme. De hogy vagy valaki, az igen. Dar nici în a avea nu face sens, că ți se ia ce ai avut și atunci sensul s-a dus. De szerintem egyiknek sincs értelme, mert amit van, azt elveszítheted, és akkor mit ért az egész? Și când nu mai ești, ți s-a dus sensul. És ha voltál valaki, de már nem vagy, nem létezel, akkor mi értelme volt az életednek? Deci întrebarea este foarte serioasă. Cum putem ști sigur în ce se găsește sensul vieții? Tehát nagyon komoly az a kérdés, hogy honnan tudhatjuk biztosan, hogy miben van az élet értelme. Unde ajung să fiu împlinit? Mi az, ami beteljesíti az életemet? Și să știți că întrebarea aceasta, chiar dacă nu ne o punem, în spatele tuturor lucrurilor noastre este căutarea sensului. Higgyétek el, hogy ha nem is tudatosítjuk, de minden mögött, amit teszünk, az élet értelmének a keresése áll. Și eu ar trebui să-mi pun întrebarea în ce există sensul. Ezért fel kell tennem a kérdést, hogy miben áll az élet értelme. Și am găsit pe un prieten de-al meu, Az egyik barátom, împăratul Solomon. Salamon király. Nu știu dacă l-ați citit și l-ați studiat.
Nem tudom, hogy olvastunk-e tőle, és tanulmányoztuk-e. Azi dimineața am mai trecut odată prin teza sa de doctorat, Eclesiastul. Ma reggel még végigolvastam egyszer a doktorátusi tézisét, Cel mai înțelept și cel mai bogat om al lumii, a Prédikátor könyvét. A világ legbölcsebb és leggazdagabb embere, care a existat vreodată, a fost Solomon. aki valaha létezett, Salamon volt. Și el ajunge, dintr-o anumită perspectivă, la următoarea concluzie. És ő a következő következtetést vonja le. În Eclesiastul, chiar la început, dă titlul tezei. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. Prédikátor könyvének első verseit olvasom. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a prédikátor. Felette nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Ce folos are omul din toată truda pe care și-o dă sub soare? Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, mellyel munkálkodik a nap alatt? Ce folos are? Mi haszna az egésznek? E bună întrebarea sau nu? Jó a kérdés, amit feltesz? Ar trebui cu toții să ne opunem din timp? Fel kellene tegyük mindannyian ezt a kérdést idejében? Pentru că vrem să ajungem cândva în viață să zicem, am trăit, am muncit degeaba? El akarunk jutni oda az életbe, hogy feltegyük azt a kérdést magunknak, hogy az egész életünk hiába valóság volt? La acest lucru a ajuns Solomon. Mert erre a következtetésre jutott Salamon. Citim în capitolul 2, 13 și 14, în ungurește este 14 și 15. A könyve második fejezetében a 14 és 15. verset olvasom. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. És látám, hogy hasznosba bölcsesség a bolondságnál, miképpen hasznos a világosság a sötétségnél. Deci dă înțelepciunea sens? Tehát van értelme a bölcsességnek? Da sau nu? Az adja az élet értelmét? Nu dă sens, să știți. Nem ad értelmet az életnek. Nici nebunia nu dă sens. A bolondság sem ad. Aia știm sigur. Azt biztosan tudjuk. Dar zice, am văzut că totuși înțelepciunea are un avantaj. De azt mondja, hogy mégis van a bölcsességnek egy előnye, E mai de folos decât nebunia, hasznosabb, mint a bolondság. cu cât e mai de folos lumina decât întunericul. Annyival hasznosabb, amennyivel hasznosabb a világosság a sötétségnél. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. A bölcsnek szemei a fejében vannak, a bolond pedig sötétben jár. Pentru Solomon lumea era alb și negru, să știți, nu era nimic între. Salamon számára a világ fekete és fehér volt, semmi nem volt, nem valami köztes. Ori ești înțelept, ori ești nebun. Számára az emberek két csoportba voltak sorolhatók, vagy bölcs voltál, vagy bolond. Și iată la ce concluzie ajunge. És ime milyen következtetésre. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. De ugyan én megismerém, hogy ugyanazon egy végük lesz mindezeknek. Și atunci îți folosește la ceva înțelepciunea? És akkor volt valami értelme, hogy bölcs voltál, ha ugyanoda jutsz, ahová a bolondok? Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceeași soartă cu nebunul, atunci pentru ce am fost înțelept? Annak okáért mondám az én elmémben. Bolondnak állapotja szerint lesz az én állapotom is. Miért valék tehát én is bölcsebb? Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune. És mondék az én elmémben, ez is hiába valóság. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Mert nem lesz emlékezete sem a bölcsnek, sem a bolondnak mindörökké. Chiar în zilele următoare totul este uitat și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Mivel hogy a következendő időkben már mind elfelejtetnek, és miképpen meghal a bölcs, azonképpen meghal a bolond is. Deci în ce vedea Solomon sensul? Tehát miben látta Salamon az élet értelmét? De ce nu era fericit că el a fost înțelept? Miért nem tette őt boldoggá az, hogy Și bölcs că a volt, fost bogat? és hogy gazdag volt? Și vă rog să citiți când aveți timp în timpul vostru aici. És amikor időnk van, amikor lesz erre időnk, olvassuk el, N-a fost om care n-a avut tot ce-i trebuie.
hogy ő egy olyan ember volt, akinek mindene megvolt, amire szüksége volt. Și mai zice acolo și ceea ce își dorește fiecare bărbat în viață, femeie. És azt mondja, hogy amit a legtöbb ember kíván magának az életben, a nők. Citiți că scrie foarte fain. El își spune pentru ce a trăit. Olvassátok el, mert nagyon szépen leírja, hogy mi volt számára az élet értelme. A avut destule femei, bărbaților? Volt neki elég asszonya, felesége? Da? Noi suntem săraci pe lângă el. Dar suntem săraci pe lângă el. Mi szegények vagyunk hozzá képest. Ce dorința bărbaților. M-am mirat azi dimineață când am citit-o pe românește. Da? Și am zis, mă, uite ce scrie Solomon. Elcsodálkoztam ma reggel, amikor románul elolvastam a Bibliából ezeket a verseket, hogy íme mit ír Salamon. Și atunci a avut de toate. Neki mindene megvolt. Și tot nu a avut sens. És mégis nem érezte, hogy értelme volt az életének. Scrie că am ajuns depresiv, am ajuns deznădăjduit. Depressziósá vált, reményvesztetté. Pentru că în toate ce și-a căutat sensul, nu l-a găsit. Azért, mert semmiben, amiben az élete értelmét kereste, nem találta meg. Și acum, în ce constă sensul? Tehát, mi az élet értelme? Când eu eram la 26, 27, 28 de ani, amikor én 25-28 éves voltam, și când mi-am dat seama că pot să mor, és tudatosult bennem az, hogy meghalhatok egy nap. Vă gândiți câteodată la moartea voastră sau nu vă gândiți? Szoktunk már a saját halálunkra gondolni néha? Și astăzi mi-a venit gândul. Nekem ma is eszembe jutott. Că trebuie să mor, poate. Hogy egyszer meg kell halnom, lehet. Și atunci dacă îți vine gândul, és hogyha ez eszünkbe jut, ce face cu tine? mit tesz velünk? Deci, vai, ce bine, mi-am trăit viața, pot să mor. Úgy érezzük, hogy jó, milyen szép életet éltünk, most már igazán meg is halhatunk. Când eu eram de vârsta aceea și aveam atacurile mele de panică și frica de moarte, amikor én fiatal voltam, és pánikrohamaim voltak, féltem a haláltól. Știți în ce am văzut eu sensul vieții? Tudjátok, miben láttam az élet értelmét? Am zis așa, dacă n-aș trebui să mor, tot ce aș face sens. Azt gondoltam, hogy ha nem kellene meghalnom, akkor lenne értelme az életnek. Aveam dreptate sau nu? Igazam volt, vagy nem volt igazam? Nu să știți că Solomon zice și dacă ai trăit 2000 de ani. Solomon azt mondja, hogy ha 2000 évet élnél is, s-ar schimba ceva? Változna valami? Nu s-ar schimba nimic. Nem változna semmi. Și totuși, gândul veșniciei joacă un rol în împlinirea sensului. És mégis a halhatatlanság gondolata nagy szerepet játszik az élet értelme betöltésében. Wow. Și Solomon avea o problemă cu moartea. Salomonnak is problémája volt a halállal. Dar nu neapărat cu moartea, ci cu toată truda vieții sale să intre în mâinile altora. Nem feltétlenül magával a halállal, hanem azzal, hogy az egész élete gyümölcse, megvalósítása más kezére fog jutni. Care nu au muncit așa ca el și o să păstreze sau o să păstreze lucrurile, truda lui se pierde. Aki nem dolgozott meg érte, és fognak rá vigyázni, vagy nem, végső soron az ő munkája kárba vesz. Deci în ce constă sensul vieții? Tehát miben áll az élet értelme? El zice așa, m-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Azt mondja a könyve végén, fordítam én magamat és az én szívemet a bölcsességnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére. Azonképpen, hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát és a tévegésnek balgatagságát. Vă place gândirea lui? Tetszik az, ahogy gondolkodik? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg. Bine sau rău? Bine, că așa ne-a făcut Dumnezeu, să înțelegem, să căutăm. Kutattam és kerestem, hogy megtaláljam azt, hogy
jó az, amit tettem, vagy nem jó. Mert Isten úgy teremtett, hogy meg akarjuk érteni, hogy jól tettünk, vagy nem. Eu consider să cauți înțelepciunea, chiar Solomon zice, este aur, e mai de preț decât orice aur pe pământ. Én azt gondolom, és Salamon is azt mondja, hogy a bölcsességet keresni a legnagyobb érték a világon. Și rostul lucrurilor. És ez az egyik értelme a dolgoknak. Dar unde am mai încercat și el, și aici trebuie să zic că și eu am încercat să pricep nebunia răutății. Ați încercat vreodată să pricepeți nebunia răutății? Ő is próbálta megérteni a tévejgésnek a balgatagságát. Próbáltátok ti megérteni azt? E, cum să zic, cer cu un patru sau încerci o imposibilitate. A balgatagság az, hogyha megpróbálsz valamit, ami lehetetlen. Nebunia răutății nu se poate înțelege, pentru că nu există explicație pentru ea. A tévejgésnek a balgatagságát nem lehet megmagyarázni, mert nincs magyarázata. Și rătăcirea prostiei. És a bolondságnak gonoszságát. Gândirea omului acesta a fost foarte profundă. Ez az ember nagyon mélyen gondolkodott. Și el a ajuns la o concluzie frumoasă. És egy nagyon szép következtetésre jutott. Și așa vrem să ajungem și noi în această tabără. És szeretném, hogyha mi is erre a következtetésre jutnánk e tábor alatt. A trebuit să plecăm din acest loc. Szeretném, ha úgy mennénk el innen, după o săptămână de studiu, egy hét tanulmányozás után, de cercetare, ami alatt keressük az élet értelmét, să dăm o definiție clară, hogy tudjunk egy világos meghatározást adni a ceea ce dă sens vieții noastre. Annak, ami értelmet ad az életünknek. Pentru că eu cred că nimeni din noi nu vrea să ajungă la sfârșitul vieții sale, mert én hiszem, hogy közülünk senki nem szeretne az élete végén oda jutni, să zic că am lucrat degeaba. hogy azt mondja, hogy hiába dolgoztam. Truda mea va fi dispărută. A munkám semmivé válik. Împreună cu moartea mea, lucrurile s-au dus. A halálom napján minden füstbe megy. Și atunci, ce am avut din toată truda? És akkor mit ért az egész munkám, életem? Dumneavoastră ce vreți? Ti mit szeretnétek? Să vă rămână munca? Hogy maradjon fenn a munkátok eredménye? Sau să treacă? Vagy múljon el? Vreți să rămâneți cu ceva care ține veșnic? Sau vreți să rămâneți cu ceva care se trece? Szeretnénk valami olyannal maradni, ami örökkévaló, vagy olyannal, ami mulandó? Viața mea n-ar face sens să lucrez pentru ceva degeaba. Az életemnek nem lenne értelme, hogyha valami mulandóért dolgoznék. Trebuie să aibă un scop care nu ți se poate lua. Az életünknek olyan célja kell legyen, amit nem lehet elvenni tőlünk. Ceva ce depășește viața ta. Ami meghaladja a saját életünk tartamát. Pământească. A földi életünkét. Și vei avea în toată veșnicia. És ami az egész örökkévalóságon keresztül a miénk marad. De aceea vrem împreună să studiem acest lucru. Ezért szeretném együtt tanulmányozni ezt a dolgot. Și să înțelegem. És értsük meg azt, că sensul vieții nu se poate găsi nici în religie și nici în nereligie. Hogy az élet értelmét nem lehet sem a vallásban, sem a vallástalanságban megtalálni. Nu-l va scăpa pe nimeni religia sa ca să aibă sens sau nu în viață. Senkit nem fog a vallása megmenteni, és nem is fog értelmet adni az életének. Sau mai bine spus, religia lui nu-i va da sensul. Nem ad a vallás értelmet az életünknek. Indiferent care ar fi. Függetlenül attól, hogy milyen vallásról van szó. De aceea trebuie să știm foarte clar, pentru mintea noastră, ezért világosan tudnunk kell azt, ca să nu ajungem nici bolnavi și nici în depresie. Azért, hogy ne legyünk betegek, sem depressziósak. Ce este acel lucru? Hogy mi az a dolog, de vieții mele sens. Ami értelmet ad az életemnek. Și mă bucur să vedem dacă ajungem la o concluzie comună. És örvendenék, hogy egy közös következtetésre jutnánk. Ha egy közös következtetésre jutnánk. Mulțumesc pentru atenție. Köszönöm a figyelmet. Și sunt întrebări pentru seara aceasta? Van valakinek kérdése?
Știu că e deja târziu și vreți să intrați în corturile voastre înainte de se întunecă, nu? Tudom, hogy késő van, és szeretnénk pihenőre térni, mielőtt besötétedik. Poftim? Înainte să medve vină jönne. ursul, da? Nu că să știți că aici sunt ziduri de-astea electrice. Ursul nu poate să treacă. A medve nem szeret átmenni a villanypásztoron. Știați, nu? Tudtátok, ugye? Bine, atunci haideți să ne rugăm Hadd mondjunk egy imát. și să mergem la lucrurile noastre. Da. Van egy néhány kijelentésünk majd utána. Tatăl nostru care ești în ceruri, Mennyei atyánk, îți mulțumim că Tu ai făcut viețile noastre să nu fie degeaba. köszönjük, hogy Te olyan életet adtál nekünk, aminek értelme kell legyen. Ai pus în noi acea nevoie de a fi împliniți în ceea ce facem. Belénk helyezted azt a vágyat, hogy azt szeretnénk, hogy betöltse életünket az, amit teszünk. Ai pus în noi și conștientizarea a ceea ce ne poate împlini în viață. Belénk tetted azt a vágyat, hogy tudatosuljon bennünk az, ami kitölti, kiteljesíti életünket. Te rugăm să ne ajuți în această săptămână să aprofundăm și să găsim cu claritate răspunsul. Arra kérünk, hogy segíts nekünk ezen a héten világosan megtalálni a választ. Nu mai vrem să alergăm dintr-o margine în alta, Nem akarunk egyik helyről a másikra szaladgálni, dintr-o religie în alta, egyik vallásból a másikba, dintr-un crez în altul, egy hitből a másikba, ci vrem să știm ceea ce contează în mod adevărat. hanem tudni szeretnénk azt, ami igazán számít. Pentru că ceea ce contează în mod adevărat Tu ai stabilit. Mert te meghatároztad azt, ami valóban számít. Așa cum ai stabilit când avem nevoie de apă și de iubire, Úgy, ahogy meghatároztad azt, hogy szükségünk van a vízre, meg a szeretetre, ai stabilit și clar în ce ne găsim sensul vieții. azt is meghatároztad, hogy miben találjuk meg az életünk értelmét. Deci ajută-ne ca să-L ajungem Segítsél meg elérnünk azt, și viețile noastre să aibă un sens pentru veșnicie. hogy az életünknek értelme legyen az örökkévalóság fényében. În numele Domnului te-am rugat. Amin. Jézus Urunk nevében kértünk erre. Amen.